Ka Sengsan Partai Voice of the People Party hadin bakal dep penjob dan buram hakan ke election MP ke berang syudap syen. Kalau pen krek syait-syait saya ke wei par ke election kata ke MDC. Hadin bakal VPP kalau dep an pelai ya kalis ke bandeng kong bar ke baar ke babaro kalong arab kondai ngut ke kertong kata hapo GHEDC bar hapo GHEDC. Kajing pen krek jong ke Sengsan Partai baper kalau ya syait-syait. Hadin bakatat election jong kajala kalapan benaban penlong no ya ke election MDC House number 1 kata hakim nai rempang. Kau VPP hadin bakala deban pen benalut ya barok ki kertong kalapan itu ya ki kertong syaki ba kata ala kalong hasmit bar hajawa yo musyang dangsyen. Bar hakani kajing pen bena hakalis ke baar kau VPP kala sei da usamla soki lapasam uban ya kun kum kertong MDC namu tolong sok kompor konstituensi. Ya kamu tolong sok kompor konstituensi lami kemat daw MDC bamenta ubadai ne keseng UDP. Kendiat ladangi pai sok kertong keseng VP usamla suki lapasam. Usamla suki lapasam udai ne kesnong menska ka bahap alasken blok Western Hill District. Udan menta lapi usam kerta. Ladangi pai sok puli putih ula pendep ya kelas 10 haus nem aja khat ar, kelas 12 haus nem arja khat saw. Ya ka Bachelor in Social Work ulah pendep naka Martin Luther Christian University haus nem aja katnyo bad ya ka Master in Social Work ulah pendep naka Juk University kata haus nem arja kakendai. Ladangi pai syakam ba utrei ulah no senyang sipun cak imlang salang kata kum ufil supervisor adu usnem aja kakendai hadu usnem aja arpuar. Kum ufil koordinator adu usnem aja arpuar hadu usnem aja arpulai. Kum district coordinator harus nama aja aku saw. Ula yo ban pendep lai teliki training bat kumjo kajinghat benya. Ula yo ban attend bon teliki program bat kumjo ki seminar halo ki pang ki paper. Bat udon ro ikamen sem ban itroilang bar ki ba hakileng ki paper. Tat hado menta mene dei tang keseng Voice of the People Party kabala dep ban penbenalut ya barok ki kertong kata hapo GHEDC bar hapo GHEDC. Kiwai pat ki parti kedang pelaj ya kalis ke wanangkong bat kum ter. Kajing ben krea ya kani ke election MDC House number 1 kan long ka basyong sheet ba kamtam hadin kajing mitma jong keseng Voice of the People Party ka kani keseng kala job dan borom hak election MP ka barang option da kajing kersan bor ba jong ki paj ba. Da kajing jong ki paj ba kadang ya ne kumbalong hak election MP Klempep keseng Voice of the People Party kan job bon teli kisit kata ala kalong hapo GHEDC bat kumju hapo GHEDC.